Қочқор атадағы салқын төр жанақы жомарттардың ат сарайы. Аяғандай алды момдай кенен шамал салқын нағылы тоғының башында тұрғандай жерде тұрады да бұл аттар шамалды. Ат бақтыра тұрғандар болса, мына атқа түшінген палуанның қолында ушул сарайда ишеничтүү жерде айланасы бийик жанагындай коргон менен курчалган Қочқор атадағы ушул ат сарай бар. Номерин калтырып өтөмүн, чалып байланышып аттар болсо 1-2-3 месте бар. Бул сарайга момундай келсең шамал согуп турат экен да, мындай. Жана тоонун башында шамал согуп турат го, же суунун жээгинде ошол сыяктуу. Мага жаккан жери ошол. Анан атты түшүнгөн палуан балдар карайт. Бул ат назик нерсе, билесиңер, жоопкерчилиги бар, аны да сезе билиш керек. Дагы бир мага жаккан жери бул жердин жайкы сарайда алды ачык. Аттар сийип чыкса дагы жанагындай газ болбой, шамал менен чийип кетип, таза абада турса керек деп ойлойм. Туюк 2 бөт кылып бөлүп ичкери салкынга алып кирип койгон сарайдан көрү жайкы сарай ушундай алды ачык шамал болгон жакшы болсо керек. Чалып байланышыңыздар, мен номерин калтырайын. Калган шарттарын өзүңүздөр баалашып келишип аласыздар. Былтырдан бери багып атат бул жерде аттарды.